biyya kanatti jechuudha. Biyya kanatti yoo ollatti dhiyoon jiraanne yoo namarraa fagoo jiraatte yoo qulfii hin qabaanne rakkoo jecha haga abbaan sun dhufeetiin yookaan abbaan qulfii harkaa qabu yoo sirraa hin banne qulfii dagattee deemte taana si'umata kunoo nama dalagaa irraa galee baay'ee dadhabeera. Sagalee kiyya bichaa ilaalaa akkatti hin dadhabe. Garuu qulfii akka tasaa dhiisee deemu mucattii xiyya irratti. Qulfii dhabee agasiin dhuftuu fasta'aara kun akka tasaa ta'ee cheerii tan argadhe wallaahi osoo wombariin kun ala jiraachuu baate akkam ta'an beeku. Nama ajaa'iba! Carraa qabaa wombarii ana argadhe cheeriin kun ala jira dura kadarbuuf ala keenne wallaahi kadarbuuf ala keenne caccabee jira. Garuu haadhammootu na fayyade waan takkaa na fayyadin na fayyade maa jettamee takkaa akka hadhaa ta'een beekushi dadhabeera. Mataan nan dhukkuu rabbisanitti fidin mataan nan dhukkuu rabbisanitti fidin fuulli kiyya osoo inni jechuu baadhi ta'eeti akkaan jiru rabbisanitti fidin baay'ee dadhabeera. Mee akkanatti taa'aa jira sa'a meeqa dhufti rabbi haa beeku. Meeqatti akka dhuftu wallaahi deemnu soo rabbi waan akkanaa namarraa qabu mudannoo akkana gisee takka wanni si aarsu biyya namaatitti jechuun namarraa fagoo yoo galte baay'ee badaadha. Namarraa fagoo galuun barbaachisaa miti. Mee amma mataan na dhukkubaa jira jedheetinis silaa ollaan jiraate ollaa bira ol seenee haga abbaan qulfii naa fidutti hirkadhee ofirraa mataa kiyya xiqqishollee taatu rilaaksi godhee jechuudha. Ollaan hin jiru safara kana afaan waliin beenu afaan yoo wal beenneetiin yoo fakkeenyaaf ingiliffaan akkana hin jedhan bishaan watti hin kennan balbalas narraan banan seeraa miti waan ta'eef jechuudha. Yoo warra arabaa wayii ta'anii fakkeenyaaf haga dhufaniif kootu seeni jedhan malee jechuudha. Soo akkana ውዶችዬ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ እንዴት ምን እንዳጋጠመኝ ከነገርኳችሁ ማለት ነው። ቁልፍ ረስቼ ነው የወጣሁት። ልጄ ደግሞ ቁልፉን ቆልፋ ሳታስቀምጥልኝ ሄደች። የሆነ ቦታ ሲቲ ነው የሄደችው። አሁን ከሲቲ ስንት ሰዓት እንደምትመለስ እኔ እንጃ። አሁን ስደውልላት አሁን እመጣለሁ ነው ያለችኝ። ቁልፍ ሳሊዝ ወጣሁኝ። ከጎረቤት ሩቅ ነው ያለሁኝ። ጎረቤት ያሌለበት ሀገር። ይሄን ጊዜ ነው ሀገራችንን የማስታውሰው። ይሄን ጊዜ ነው ሀገሬን የማስታውሰው። ምክንያቱም አፍን ብትተዋወቅ የሆነ ጎረቤት እስከሆነ ድረስ በር ይከፍቱልሃል፣ በር ይከፍቱልሻል፣ ውሃም ቢሆን ይሰጡሻል። ወላሂ እንደ ሀገርን የመሰለ ነገር የለምና በጣም ነው የሚሰማኝ። እንደዚህ አይነት ቀን ነው የሚሰማኝና እስከ ማታም ቢሆን ማለት ነው። ማታ ቢሆንስ እስቲ ስንት ሰዓት እንደምትመጣ አላውቅም። እና ቁጭ ብዬ ነው እየጠበቅኳት ያለሁት። በአጋጣሚ ደግሞ ይሄ ወንበር ተሰብሯልና ውጪ ነው ያለው። ለማጣል ውጭ አውጥተው ነዋል። ግን ዛሬ አላህ ሲረዳኝ ውጪ ነው ያለው። እሱ ላይ ተጠቅሜ ያለሁኝና ራሴንም ወላሂ እንደዚህ ቁጭ ብዬበታለሁ እላችኋለሁ። ወይኔ ቀላል እየተናደድኩ አይደለም፣ በቀላል ደክሞኛል፣ በጣም ደክሞኛል። እና እንደ ራሳችን ሀገርን የመሰለ የለም ለማለት ነው። ወላሂ ስንት ሰዓት ነው የምትመጣው አላውቅም። ይኸው ቁጭ ብያለሁኝ ባጌን ይዤ ከውጭ ቁጭ ብያለሁኝ። አሳያቸዋለሁ የቱ ጋር እንደ ቁጭ እንዳልኩኝ። ይኸው በረንዳው፣ ይኸው ወንበር አለ፣ የተነበረ ወንበር አለ። ውጭ ልብስ